Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 15, versikulo 20. Paragsaken ti masirib nga anak ti amana, ti laeng maag ti mangumsi iti inana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Uncle, naawag akong dagiti anak yo. Ni kasinsin Lilia, busy ka no. Kat nimot kasinsin Helen. Saan ka no pa'y nga ita ti isa sa rungkar na. Nimot kasinsin Andrew, o may tulat ta ka no, intun adda oras na. Ay, una yun dagiti anak yo, Uncle. Saan da kayo pa'y nga umay iliwan? Siyak, Amanda. Kailiw ko itan. Wen, talaga kailiw ko itan. Uncle. Matayak sa matan. Asaan ko ida makita? Kan makalangin. Ay na, Uncle. Di kay agliday akasta. Kan may sa, mabayag pa'y ti ipapatay yo. Iso ang makalangin yung matladag iti anak yung. Imbag kapay. Kanakan. Taanda kalata dito'y balay. Si kalaingin ti katkatwag dito'y. Nagdakila balay. Ngam dudwa talaing agnanaed. Uncle. Takasanumit ngamin kanakan. Saan akayat dagiti anak ko ti agnaed dito'y. Uncle, adda balay ti tunggal may sa kadakwada. Ay, anyan dagiti anak ko aya. Kailiw ko idan. Ngam di kailiw. Ay, marga asawa. Payakastoy dagiti bunga ta. Imbag kumano si bibiyag kapaylaing. Tapno andingayin tatitunggal maysa. Ay na, Uncle, di kay agliday akasta. Di kay agdanag. Makalangin yung tumit laang dagiti anak yo. Mami, kaano asarungkaran tayo ni Lolo? Nabayagan dyan na uti apa ng sarungkar tayo kenkwana ah. Ay na, ingkakat maturugan. Tapno masapa ka nga agriing inton bigat. Tapno saan ka amala daw ije skulyo. Friday mo't ita, awan sirak mo inton bigat. Ha? Uray aldaw, malipatan nyo, Mami. Sabagay, sa anak amas daaw. Nintupay Lolo, katlingipat yun. Jenny! Agpay sumot, saan ka di, Mami? Kung na religion teacher mi, naskan aparagsakan tayo kano dagiti naganak tayo. Agarami tayo ti pakaragsakan da. Kaskada kayo, Mami. Naskan kumamot asarungkaran nyo ni Lolo. Kaasimot. Ay na, Jenny. Ubing ka pa'y laeng. Ngam ammom dagitan asawan. Insuro nga ro ti religion teacher mi, Mami. Ala, ingkan iti salad mo. Tadapay nasken nga aramidak. Busy ak. Ado ti take home work ko. Okay, Mami. Good night. Good night, anak. Amanda, awagan man rin dagiti anak ko. Tay baga makasangay ko inton umay alawas. Nasken nga umay da. Taado ti kayat ko nga ibaga kadakwada. Sakbay amataya. Wen, Uncle. Ay, Sige, Uncle. Amok abisi da. Iso nga iranak iti oras ti break time da nga umawaga. agyaman aken ka, Amanda. Tasika ti makaan anos kanyak. Naawan ka siguro.
Nagbali na kon abala diti balay ko. Ni Uncle Mat. Iswa di ka kumapumampanaw, ha? Di kagdanag. Tanayo nagtisweldo iti binulan. Pagyamanak no kasta, Uncle. Uwan kaanakan. Kaasi kamet. Sika ti tagaluto, tagalaba, tagadalos diti balay. Hardinera, driver kan aminen. Uwan, Uncle. Saan aga putad da sweldo? Ngam talaga asaya atik ti agserbi kada kayo. Ay na, agyamanagken ka, kaanakan. Agyaman akmat iti tadyo asweldok iti binulan, Uncle. Hello, Amanda. Anyaman ang tiibagam. Ay na, kasangay ni Papayo inton umay alawas. Katnas kan kano nga agawid kayo amin dito eh. Kang runaan na, adanas kan nga ibaga na kada kayo nga anak na. Sakbay kano amatay. Matay? Wan, adda kano ibaga ni Uncle kada kayo nga anak na kasingsin. Sakbay amatay. Ay, una yan ni Papa. Nuan yala ditan ti sasawon na. Mailiw launay kada kayo nga anak na kasingsin. Iso apat ganyo kuman. Sige, kasinsin. Takuntakak dagiti kakabsat ko. Tapag sasaritaan may day taabanag. Ay na, Andrew. Ada importante ang meeting ko iti day tangal daw. Uray siyak nga rod. Ni nga tama ng Lilya. Iso ate awagam. Ta iso ti mapan inton birthday ni Papa. Sige. Awagak nga rod ni Manang Lilya. Ay, unay mat gaminan ni Papa. Laklakayan lang arudon. Ngamnaskan pala ang agselebrar iti kasangay na. Awan mat parikot iti dayta. Karbangan ti tunggal may sa selebraran ti kasangay na. Ti maawatak kit de. Kayat na tayo ang makita ni Papa. Kasano nga rod kat busy akmat. Ay, agpapada tayo abisi. Ala, awaga mo ni Manang Lilya. Ta isulangan ti mapan inton kasangay ni Papa. Ta siya, talaga adyak makapan. Sige nga rod. Kasta nga rudon. Ado pa'y tinaskan nga aramidak diti office. Bye. Ay, una yan ni Papa. Istorbo iti trabaho. Talaga adyak makapaninton kasangay na. Gaputad da importante ang meeting ko iti day tangaal daw. Nabun kong ti regalok para kini Lolo. Jenny! Regalo mat dayta. Pangtedam? Ni Lolo. Nangag ko ako nayo akasangay na into next week. Idi kasarsari tayo ni Uncle Andrew iti cellphone. Ha? Isu agi matangak iti regalok para kan kuana. Anya ngay dayta iregalom kan kwa na. Nagdakkel mat abaks. Kwa? Teddy bear, Mami. Si kaamis mo tigimatang? Da kami kaniyaya, Mami. Kasta? Da kayo ngay, Mami. Anya ti regalo yu kini Lolo. Kwa. Jack pa'y nakagatang, anak ko. Uray awanan iregalo yu, Mami. Basta sarungkaran tayo ni Lolo. Sana bale, taadamot iregalok kun kuana. Happy birthday, Lolo! Ay na! Agyaman na kapok! Adoy, oh Lolo, para kata kayo. Happy birthday! Ay na! Dapay kaya may regalom kanyak apok! What, Lolo? Birthday yo, papa. Ngam basit sa magtisa nga
Wan kasinsin Lilia. Adda na karo asakit ni papayo. Ken naglaka amalmalday. Iso ano mabalin, kanayon kumati pa ng sarong karyukan kwa na. Anya ti sakit na. Di na kayat nga ibaga kanyak kasinsin. Duadalaang iti doktor na ti makaammo. Anya? Di na kayat nga ipakaammo kada kayo. Ta di na kayat nga agdanag kayo. Ngam imbagak taytoy, tapno awan ti mababalaw no bilang. Insan Amanda. Kasinsin, ipaayan nyo iti oras ti amayo. Akanayon ang maililiw kada kayo. Kaya't naasakbay amatay, makalangan na kayo kumapay. Gapo ta idipin mo say day di inayo. Di na kay pa'y nakita sakbay anatay. Sakay tula imay idi nakamasayagan. Iso analiday day di anti apim musay kasinsin. Nagsatan ada kayo nga anak na tisapsapulan na. Aglulwa idipin musay. Amanda? Iso nga ita, pat ganyon ni papayo kasinsin. Paragsakin nyo kuman ni papayo, sakbay apumusay. Kinapudno na, Amanda. Saan anadagsen ti sakit ko? Imbagakla nadagsen. Tabareng dayta ti pagpampanunutan dagiti anak ko. Angkal, Kat agyaman aken ka, kanakan, gapo iti imbagam kinililya. Siguro, dayjay ti wagas. Tapno ipaayandak dagiti anak ko iti oras da. when angkal, daita ti pinanunot ko. Iso akas di ti imbagak. Katsapay ko mata makapagpanunot ni kasinsin Lilia. Agyaman aken ka, Amanda. Nasaya at met, tada oras yung nga imay dito balay. Domingo mat ket di ita, awan di trabaho. Ngam kayat ko kumati maturog iti agmalmalam. Anya ka diti importante nga ibagam, Manang Lilia. Amuyo, maawatak ni Papa. Tikayat na kat naragsak ko maitinatda nga al-al daw na ito'y abiyag. No agsasao ka, kasla adataning tibiyag ni Papa. Saan mo't kit di akasta ti kayat ko asawan, Helen? Ngam agpapanawan taning tibiyag na. Nasken kuma nga ipaayan tayo mat iti oras tayo. Maawatan tayo kumatirik na na. Naamiris ko. Adyak mo't kaya ta mapasamak kanyak tikas iti mapaspasamak kan ni Papa ita. Kailiw na tayo nga anak na. Ngam di tayo matikan iti importansya. Anya? Lakayan ni Papa. Katnaskan mo't nga agsubad tayo kan kuana. Di tayo ko maitulok a pumusay ni Papa. Nga addaan luha kadagiti matana. Akas iti day di mama. Day di mama? Tapno mo yo. Pimusay ka no day di mama nga aglulwa. Kat da tayo nga anak na tisapsapulan na. Iso ada tayo nga anak. Ipatag tayo mat ni Papa. So papakan tayo ti pamatagda nga impaayda kada tayo. Di tayo na iparik na dayta iti day di mama. Ngarod, ipaay tayo kumakan ni Papa. Oh, angkal, adda manen nagsardeng alugan iti batog. Kitaek man. Angkal, dagiti anak yo. Saggagay sada iti lugan. Ay, umay ka, Amanda! Sabtan tayo da! Wen angkal, ay na, addadan. Lolo, no dumakelak, saan kunto apampanawan ta mami kan daddy? Oh, apay, apok. Tapno saan dan tungagliday, akas kada kayo. Apok? Wen, lolo, saan kunto ida apampanawan?
Tapno sandan to nga agliday. Ubing ka pa'y, apok. Amom, inton madaan kan tumutin iti pamilya. Saan to amaliklikan a panawam to dagiti dadakkel mo? Wan ngam kanayon kun to ida sa rungkaran. Tapno sandan to maililiw kanyak. Ay na. Nagsaya at hindi ta kapanunutam, apok. Umay ka man kiti. Tasaklutan ka, apok. Lolo. Ay na, apok. Maragsakan dadadi kan mamim. Iti day ta kapanunutam. Ay na. Agyaman ako unay kada kayo, anak ko. Gaputa impaayandak iti orasyo. Kat ita, kayat ko ang mga theology iti tunggal may sa kada kayo. Ha? Ni papamat. Eulogy nga. Saan kayo pa'y matanatay Apay, numatayak, mangag ko kaditi bagayo, may papankanyak. Iso nga itan ti kayat ko, anak ko. At least, mangag ko pa'y. Anya nga iti serbi dagiti sawin nyo may papankanyak nga amayo. No jak tumeten mangag. Okay, Papa. Siyak ti umuna. Sige man, iho. Papa, umuna iti amin. Pakawanan da kami nga agkakabsat. Gaputa kas labi na ibayan da kayo kan ni Mama. Nang runa day di Mama. Gaputawan kami, hindi masakit. Nang runa idi nagsatan iti angas. Ada kami nga anak na tisapsapulan na. Katita Papa. Kayat mi nga ibaga. Ada kayo anaganak mi. Kataglaplapusanan ti panagayat. Kan pamatagyo kada kami. Nasaya at kayo anagan na, Papa. Katbayan nyo. Ipaay mi ti oras mi kada kayo. Iti kasta, naragsak kayo. Ipatpatagda kayo, Papa. Awan makunami iti pamatagyo kada kami, Papa. Nga agpapan iti day di Mama. Nariknami iti pamatagyo kada kami. Pakawanan da kami kuma, Papa. Gaputalinipat da kayo. Ngam di kay agdanag. Ipaayan da kayo iti oras. Uwan, Papa. Papa, Agyaman ako na ikada kayo. Anak ko. Ita, naragsagag unay. Gaputan na amuak nga patpatagdak pa'y nga amayo. Kat naragsagag. Gapu ka dagiti imbagayo. Ipatpatag kayo, anak ko. Ipatpatag da kayong matunay, Papa. Paragsaken ti masirib nga anak ti amana. Tilaang maag ti mangumsi iti inana. Ngarod, ipaay tayo kumatiragsak kadagiti naganak tayo. Di tayo matliplipatan nga ipaayan tayo kumaida iti oras tayo. Kabayatan nga dadapay iti daytoy abiyag. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo